алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева Чалшан вешімдікі сатқа бойле малимат. Пушкина койны Қырымбашы Сергей Аксенов ведевлет милитлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов зәрет еттілер. Бүгін Бутун Русия ватаны мәжесі күнуну қайдеті. Бу hafta Бутун Қырым бойынша Нуман Челбиджиханның Элякуловына бағышланған тедбірлер кечті. Қырым Федераль университетінде ұстазлар форума олып кечті. Ичкі районның сәкелеріні насыл меселлер атсызлай Пушкина койны Қырымбашы Сергей Аксенов ведевлет милитлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов зәрет еттілер. Ерлі сәкелер оз кескін меселлеріні сеслендірділер. Олар 20 елдан берлі чезілмейлер. Лиля Виджат бұ ерден тәфсілетлар иле. Ярама yollar ярық olmağını tamirlenmegen mектеп ve bala бақчалар bu ерде olğan keskin meselelер. Esen eki yani Pushkina koyu istisna degil. Oz soyları ve meseleleri aqta olar Qırım Cumhuriyeti başına bildirdiler. Koy sekeleri bir ağızdan yollar vazetine şikayet ettiler. Endi bu damarta tamir planına koşulacak. По дорогам мы сейчас смотрим, вот мы с главой администрации объедем. Мы на часть дорог самые острые выделим деньги, в этом году что-то будет сделано. Сразу все не решим, но острые моменты закроем. Невбетеки объект Радуга адлы бала бақча oldu. Bu meselelerde yerler yetiştirmey. Qırım Cumhuriyeti'nin başı bu meseleni öz nezaretine aldı. Kasabada yanı modul bala бақчасını kurulacaklar. Yerli mektep ise abadanlaştırılgan. Koluk kedek бар, balalar aşatıla kızdıruf yaxşı seviyede. Отопление, чем любите углем, уголь. Котельная нормально? Нормально. Котель нормально. У нас тепло, котлы. В прошлом году заменили, поставили один новый котел. Заменили. В школе тепло. Yerli cemiyeti dikkatsiz kalmadı. Kult inşaatına Qırım Cumhuriyet Milletler ara münasebetleri ve sürgün olğan grajdanlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi ziyaret etti. Kapital tamir işler ve minaret yokluğa aqta etildi. Yerli sakinler cemini öz güçlerinin abadanlaştıralar ama kapital tamirge paraları yetişmey. Mecliste var sponsorlar bekim. Anladım. Bana misal bu cami niyetinde ben o Kavir magazine vardım, bunun polun yasmine. Magazine gördüm, buraya efendi, selamlaştık, tanıştık. Yani böyle meselenen cami kurduk. Çok meseleler arasında çizilgen problemler de var. Gulnara Tolupova çok balalı ana. 20 yıldan beri onların öz evleri yok idi. Bugün teşekkürlerini bildirmeye geldiler. Korantari Patriantlar programması boyunca yana ev aldı. У меня была проблема с жильем. Я 20 лет стояла на квартирном учете. В 2016 году дали мне в декабре месяце квартиру в районе. Ну, кто помог, спасибо им всем. Kabul çerçevesinde mütehassıslar reabilitlengen grajdanlarga spravkalar alınuvunda yardım ettiler. Şahsi ve umumi meseleler nezaretke alındı ve endi çözülüv basamakta buluna. Lila Vidjat, Ivan Yevdokimov, Millet üçün. Бүгін Бутун Русия ватаны мәжесі күнуну қайдете Қырымда тантанылы тедбірлер өткерілді. Ақмежитте сабадан эбидия тешке гулер қойылды. Эсас мейданда Исе Русияның силялы күчлерінің арби машиналары сергісі тақдым етілді. Нариман Тарсинова тәфсилетлар иле. Эбидей атеш абидесіне Ахмежит сәкенлері гүлчемберлер қойдылар. Біріншіден бойышны балалар бежерділер. Суыл хаваға бақмадан мында чоқ адам топлады. Дженг деваренде бинлер же Қырым сәкені ярамаданы қорчаламақ үшін жан берділер. Гүллерні әмді халық апалченлер абидесіне қойдылар. Мында иля қолғанларының қатарасыны анмақ үшін акимиет векілері де келділер. Бу ise Ахмежитнің баш мейданы. Мында зиманеви арби техникасы тақдым етілді. Арби машиналар, зырхлы джеплер ве ата-танк. Окланлар техниканы бұйықмерақ или огренелер, чүнки мында көрмектен ғайры өзіні арабаджи кыбы сынап бақмақ мүмкін. Мне нравятся танки и военная техника. Да, я хотела быть военным. Мне дали настоящее ружье и я ехал на танке. Мне нравится эта машина, мне в этой машине нравится все.
Рысь бу зырхлы автомобиль. О Италияда yapılgan еді. Böyle машинада чешит пулемет силалар коймақ мүмкін. Ата ұзақ месафеде оларны идаре етмек мүмкін. Реактивная система залпового огня ГРАД состоит из экипажа 3 человек, водитель заряжающий, командир боевой машины и наводчик. Заряжается она вручную, выставляется платформа, водитель, так как он заряжающий, он становится на нее, командир с наводчиком подают ему снаряд, ну и взводит его, получается, в боевое положение. Русия Федерациясының силялы күчлері ош чыгышларны көстерділер. Пайтахымыздың сәкенлеріне курчалану ве уджум әрекетлері нумайыш етілді. Ватан има ежесінің күні бүгін бұттун Қырымда қайт етілі. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, Милет телеканалы. Бу авта Бутун Кырым бойынша мешур Кырым татар саясатчысы ве жемаат әрекетчisi Номан Челбижиханның Элякуловына бағышланған тедбірлер кечті. 100 ел эвелсі Кырым Халқара Жумхуриет Акимиетінің бірінші рейсі Кырым татар халқының Курултай тәшкилатчысы Кырым, Литва, Лехистан ве Ақ Русияның бірінші муфтисі анархистлер иле өлдірілген еді. Оның жеседі есе Қара деңізге ташланды. Ант еткенмен адлышыр шымды есе халқымыздың гимні Номан Челбижихан үшін керчек олып чықты. О халқы үшін өлмеге ант етті. Бүгін Кырым татары гимні ижра еткенде улу инсан үшін ғұрурдуя ве хатырасыны ана. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир-Рахим. Адет үзре дуа оқылды. Қар яғанына бақмадан чоқ инсан топланды. Бұ кезлеп шәрі мемуриетінің векилері, рухайнилері, жемат әрбаплары ве яшылар. Халқымыздың улу оғылы Номан Челбижиханның хатырасы бұ тек адалетсізлік доғыртылмасы дегілді тарихи ақиқат тікленуыдыр. Внес огромный вклад в наше просвещение, в науку, в литературу. Было очень написано много произведений. Также он внес огромный вклад в политику и вообще в нашу жизнь. Тамам 100 ел эвелсі Қырым Халқара Жумхуриеті Акимиетінің бірінші рейсі, Қырым татар халқының Құрултай тәшкилатчысы, Қырым, Литва, Лехистан ве Ақ Русияның бірінші муфтисі анархистлер иле өлдірілген еді. Оның жеседі есе Қара деңізге бұрақылған еді. Біріншіден халыққа қызмет етмек үшін өзінің өмірін бағыштаған. Енді ең ağır вақытларда болса, ветан ташлап кетмеген. О халқымен бірге болмаға ве халқына темеліне қоймаға ветанында күреш жолында құрбан олған шейітіміз. Ел кезлевлелер Номан Челбижиханға бағышланған абиде тақтасы янында топланалар. Тамам бұ ерде интернациональная ве хлебная соқақларының чапразында ерлешкен евде Қараман бір қач ел яшаған еді. Номан Челбиджихан является примером для молодежи крымско-татарской. Его рвение, его энергия, которую он передавал людям, должна служить примером для нас. Яш истидатлы кезлевлелер Номан Челбижиханға бағышланған ширлерні ezberden оқудылар. Хайтарма адлы Қырым татар ансамблінің артистлері ise ona бағышланған ерні ижра еттілер. Гүл чемберлерінің қойылывындан сон Дервишлер текиесі адлы комплексте Марифчи ақында фильм көстерілді. Для того, чтобы еще раз почтить память Номана Челбиджихана, проникнуться его поэзией, его стихами, вспомнить о его деятельности, которая была направлена на возрождение крымско-татарского народа. Номан Челбиджихан ярымадамызда яшаған халқларының ақуқлары мусави олмасы үшін күрешті. Қырымда чешіт халқлар яшамақта ве олар бірі-біріні инжитмеген, тек толдырған чеші чечекlerden яратылған güzel бір гүлчемберні ифаде етелер. Халқы үшін айны шартлар ве ұқуқлар керек. Бізге қол тұтышып бір yoldan кетмек керек. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Милет үшін. Кырымның жәмилерінде Номан Челбижиханның хатырасына бағышланған намазлар кечті. Бүгін бірінші Қырым Халық Жумхуриет Акимиетінің рейсіні Қырым татар халқының Құрултайы тәшкилатчысыны Қырым муфтисіне хатырлайлар. Yüzlerce мұсылманлар Сейтсеттар, Ақмечет, Орта жәми ве башқа жәмилерінде адамлар топландылар. Намаз әмде Ақмечетінің Кебер жәмисінде кечті. Оны жәмінің имамы Эдем Люманов кечірді. Номан Челбижиханда bu farklı düşüncelerde, farklı renkte deyik insanlarını, olgan insanlarını bir araya getirip olgan ve birleştirmege hareket etken bir insanımızdır. Allah
рахмет эйлесін, Аллах оның рухыны шад эйлесін. Кырымда кышта айдын күнлер ве гежелер чоқола дейлер астрономлар телескоп ile çalışmak için bu muhimdir. Научный касабада астрофизик обсерватория кокны незарет эте. Космик вақтаға бізі мұхбирлеріміз де тұрда. Күнеш ве ай батувлары, сейрелер яқынлашуы, метеорит яғмурлар, қара тешіклер ве астероидлер. Кейната улып кечкенлерні галактика харавулары, Қырым астрономлары көзетелер. У нас более 20 телескопов наш парк составляет. И это телескопы и радио, и гамма, и оптические, и солнечные, и звездные. То есть практически вот, на все случаи жизни можно найти. Эн білгілі астроном мындабегенген телескопны тапар. Ади адам исе оларның чоқлығындан шашып қалар. Мерақлы делел, космосны күндіз де сейретмек мүмкін. Бұл мақсад иле мында күнеш телескопы ерлештірілді. Бұл обсерваторияның ғұруры. Оны та 1974 сенесі çalıştырып башладылар. Ярым асырдан берлі о астрономларға күне шақта оператив малюмат бере. Телескопның экі күзгілу системасы ярдымы иле, алемлер кайнатның ең сыжақ ноқтасында эпосы денешмелеріні көзете білелер. Из всех звезд, которые существуют на небе, невооруженным глазом мы видим 6000 штук. А если в телескоп посмотреть на небо или сфотографировать небо через телескоп, то мы можем увидеть десятки миллионов и даже сотни миллионов звезд, из которых очень незначительное количество исследовано, поэтому открытий хватит еще на многие-многие поколения астрономов. Обсерваторияда бір ярым бинден зияде астероид ве кометалар açıldı. Шымда астрономлар 100 миллион ел месафеде NGC 3220 адлы галактиканы көзетелер. Олар тыздықлағанларына көре тамам о ерде қара тешік ерлеше. Ай сериясінде де тетқиқатлар тоқтатылмай. Сейчас я двигаю телескоп, и мы с вами как будто бы летим над Луной. Видите, картинка меняется, и мы двигаемся, как будто бы по орбите над Луной. Бұл көке мефтюн олған инсанлар. Олар әр күн кайнатның сырларына ачалар. Олар 7 миллиард жан үшін месулі етлер. Арзы Хасянова, Ферида Якубова, Рамазан Аливапов, Рамиль Хисматуллин, Милет Ичун. Кырым Русияның беңден зияде муафақиетлі иш адамыны бірлештірдім. Ахмеджетте бизнесменлер көршуva олып кечтім. Мында новая формация атлы региональ ара жемиет тешкіляты Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Тула ведигер шерлерінің етекчі шirketlері иле аңлашма имзалады. Бұл саны шirketlерге Қырымда ве оның сыңырларындан тыш оз бизнесны инкишаф етмеге мусатте етежек. Рассчитываем, что будет достаточно эффективная коммуникационная площадка между предпринимателями, членами организации и сторонниками организации. Для этого у нас будут работать площадки, где будут представлены, образно говоря, визитные карточки членов организации с теми или иными направлениями бизнеса. До общего собрания можно будет их получить, позвонить по заинтересовавшемуся номеру, договориться после общего собрания на работу в коммуникационной площадке. Таким образом, мы рассчитываем, что будет очень много налажено бизнес-контактов. Новая формация тешкілетінің мақсатлары çok, ama ең esaslarından biri bizim memleketimizni yüksek derecege көтермек ve emde ijtimai mesuliyetlikni kurmak. Когда органы власти и бизнес соединяются, я вижу, что это может помочь решить какие-то проблемы. Потому что я, скажем так, сам тоже имел отношение к госструктурам, да, я понимаю, что там иногда все быстро не происходит. Долго, муторно, непонятно, через какие-то миллионы согласований. Бизнес – это из точки А в точку Б кратчайшим путем. Но при этом есть законодательная власть, которая иногда это не позволяет, потому что есть законы, да, нельзя просто из А в Б доехать, как тебе хочется. Есть закон. И как раз, мне кажется, вот эти форумы, они помогают понять друг друга. Бүгін Ахмеджетте Қырым тарихы бойынша темел эсерлерінің презентациясы кечті. Татарстан Жұмхуреті Марджани адына Тарих институтының Қырым ilmi меркезі Қырым Mühendislik Pedagogika университеті или Қырым Татар мемаржылық Медениет ве тарих абиделер бойынша топламыны Исмаил Гаспринскийның толу эсерлер топламыны Қырым ханлығының весиқаларына Қырым Татар араб графика грамматикасына ве Қырым тарихи бақшылар ilmi журналы тақдым етілді. Көресіз, недей asırlarının üstünde duramız. Ya da kitaplar çıkar. Toplaşamız. Mında esası alimler oturarlar. Anında yaşlar oturarlar. Bu bizim isteğimiz edi. Mında vatanga gelgende. Bizni tıklayacak, bizni yerge salacak. Bizim kolumuzdan geleni yaptık, ettik. Первый том Гаспринского, я хочу сказать, был передан мною
Ольги Юрьевны Васильевой, и он дошел до адресата. И я там, если позволите, написал такие слова: с уважением от Крымского инженерно-педагогического университета и с благодарностью от всего крымско-татарского народа. Ну, взял на себя такую ответственность. Ибо на всех площадках, вот 25 июня, везде министр образования Российской Федерации пропагандирует нашего высокого просветителя. За это низкий поклон. Также низкий поклон авторам. Эпсі тақдым әтілген китаплар Қырым тарихының тетқиқатына, Қырым татарларының мәдени тарихи мирасына ве башқа халқларға бағышлана. В данных трудах отражена мусульманская культура Крыма, духовная, материальная, то есть это мечети, я не знаю, надгробные камни. Очень содержательно, достоверно, поэтому желаю дальнейших успехов. Партнерских отношений с нашим родным вузом, с нашими друзьями и партнерами в лице Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, библиотека имени Гаспринского. И за это время, благодаря совместной деятельности, постоянной поддержке руководства Республики Татарстан, благодаря сплоченной команде специалистов, собственно говоря, стало возможным появление в свет 15 книг и 9 номеров научного журнала «Крымское историческое обозрение». Қырым федераль университетінде ұстазлар форумы олып кешті. Бұл өз салаларында мутахассислар тәжірибелі инсанлардыр. Форум чешет түрлі йөнелішлер бойынша ұсталарыны топлады. Зенатта ең яқшылар яш мутахассислар или өз білгілерінен пайлаштылар. Форумда бізім ижади тақымыз да болунды. Тантаналы ачылу мерасимы ве концерт программасы. Эн яхшы устазлар ве ихтисаслы усталар. Олар өз білгілерінен пайлашмақ үшін топландылар. Чүнки устазлықта эн эсасы яш вислікдешлер или тәжірибенен пайлашмақтыр. Компетенции, которые закладываются в процессе обучения студентов, углубляются. И там, конечно, на каждом этапе мы стараемся и более подготовить студентов разносторонне развитых, ну и, конечно же, их творческий потенциал, их, конечно же, их способности развить на более высоком уровне, в профессиональном уровне. World Skills адлы халқара әрекете устазлық мевзусы мувафахиетнен керчеклеше. Бүгін мутихассыз тәсілінің кишафына тесір ете. Әрекетінің иштиракчилері өзлері устазлар ола білелер. Бұл себептен форумлар вастасынен тәжірибе или пайлашув кечіріле. С каждым участником мирового уровня, то есть занимается индивидуальный тренер-наставник. По сути, он собирает профессионала нового уровня. В этом плане для движения молодые профессионалы наставничества есть этот самый инструмент сборки профессионалов, либо профессионалов, которые необходимы для производства, либо для профессионалов, которые представляют Россию на международном уровне. Карвинг вересім, шакерлеме санаты ве түйімлер урылывы. Тантаналы қысымдан сон мусафирлер мастер-классларда иштирак еттілер. Эн бұйық мерағыны балалар көстерділер. Мы здесь вязали узлы, рисовали, ходили в кабинет атомной физики и изучали углерод, водород, азот, кислород. В общем, очень интересно и увлекательно. Форум бір ярым бинден зиеде инсаны топлады. Олар арасында яш çalışkan мутихассислар ве ихтисаслы устазлар, буюк ишханелерінің хадимлері ве талебелер. Фериде Якубова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да есе келечек хаберлер информацион программасына Асана Бибулаев иле қачарманыз. Көрішмек көзіре сағылықнен қалыңыз.